welcome to Girl Talk. This is your host, Andrea, and I'd like to greet all of the beautiful ladies who are watching this right now. Happy Women's Month. Again, according to the Philippine Commission on Women, we celebrate Women's Month every March as a tribute to all of the Juanas out there who are trailblazers of change. So for this episode, we would like to give the spotlight to one empowered woman who has helped other women by uplifting them through a business that she has started in 2006, which is now 26 branches all over the country. But before we get to meet her, let's take a tour at one of the branches of the company she founded, Skin 911 Facial and Slimming Center. Let's go! So Skin 911 offers different services from facials, non-surgical beauty procedures, cosmetic tattoos, lasers, and permanent hair removal. So as for me, today I'm going to try their V-Lift. This is actually a non-surgical slimming treatment for the face using radio frequency waves. So pampagamay siya sa imuhang mom. So radio frequency heat works in two ways. First is that it melts the fat accumulation in your lower face and in your lower jaw to help you have that V-shaped structured jaw. And at the same time, it also stimulates collagen production in your skin. Alright, so before we start with the procedure, here's a little bit of backstory about my life. Ever since I was young, I've always been told that I've had chubby cheeks and that lapad ang akong naong. Well, for some time, it has been an insecurity for me, but later on over the years, I've come to realize that these chubby cheeks of mine have never been a hindrance for me to achieve the things that I wanted to achieve in my life. So through time, I've come to accept it and own it. So you might be wondering, why am I getting the V-Lift then? Well, first of all, my ultimate goal is not really to get rid of these chubby cheeks of mine, but actually my double chin, which I've acquired because of my binge eating of pizza and milk tea for some time already. So hopefully mawagtanin niya akong double chin. And also for video purposes, because as what they say, the V-Lift is one of those procedures which gives you instant results even after the first session. So let's see what happens. Start na tayo. Okay, we're starting and we have Miss Marielle over here. She's gonna do the V-Lift for me. The procedure starts with a facial scrub to get rid of all unnecessary products on your face. So it's best to come with no makeup on because they'll just remove it anyway. Of course, kilay is exempted. Here are the do's and don'ts of the procedure. You are not allowed to expose yourself under direct sunlight before and after the session. You cannot wash your face within 8 hours after the procedure, and you should not apply anything on your face until the following day. After the session, you're not allowed to drink alcohol and cold drinks or eat spicy food within the day. Saan na siya, Miss? Gel, ma'am. Calling gel. Huwag na ni siya. Pero unsa para dili kayo? Di kayo kaka-feel sa inyo. Pero hugi. Buta mag-ayos na. The procedure starts with an application of cooling gel on your face. Miss Marielle started working on my right cheek, and she used the first handle to glide on my lower face for 10 minutes. This handle melts the fats underneath your skin. So, muna ni siya ang... V-Lift. Okay. So, actually, di siya sakit. Sa ikaduha na nga handle, ma'am, naka-feel ka. Kanang padong na human. Yeah, kay Merag 4 na, mura siya og... Wala lang. Mura siya og narigi. Hindi pahid sa akong skin. But murag na yung mga mupitik-pitik.
This process was completely painless for me at first, but after a few minutes, I started feeling a slight sensation of discomfort, especially when the handle was pushed against my jawline and cheekbones. But this was very tolerable. Yeah, magnan ko na-feel gamay sa bukog. Oh, No? yes, ma'am. So, unsa na siya? Nag-reaction sa... Start nga na siya. Tunaw imong fats. So, bali, human ako sa 10 minutes sa first handle for the right cheek. And then, we're gonna do the other handle for the same cheek for another 10 minutes. So, bali, 20 minutes per cheek. So, same gel rin siya, miss, no? Yes, ma'am. After 10 minutes, another handle was used on the same side of my face, and this handle is meant to firm the skin on my lower face. This took another 10 minutes. Actually, same rabi ang feeling. Siguro kung Same ra. mabalik-balikan lang ang same spot. My right face is done. Check out my before and after photo. So there you go. We are now working on my left cheek, and as you can see in the photo that we showed you guys a while ago, that we showed you the comparison of the right cheek nga nakahuman na sa 20 minutes nga session, both for the two handles, and naagid siya difference actually. I'm not sure if makakita mo klaro in the photo, but in actual results, even ako makauban dire, mo agree sila nga there is a noticeable change. Mas ni firm and mas ni saka ang ako right cheek compared to the left. So let's see what happens next if makomplete na gyud ang ako ang entire lower face. Basically, the same thing was done on the left side of my face. The first handle was used for 10 minutes, followed by the second handle for another 10 minutes. Alright, so this is the last 10 minutes of the procedure for my first session of the V-lift. So, Miss Marielle is doing the second batch of handle. The second batch for the handle for my left cheek. So overall experience, actually dili siya scary. So if you want to try to have the V-lift again, tolerable ra ang pain nga imong ma-feel. Di mo gid siya ingon ana kasakit. It's just that you can feel a certain sensation, especially when the handle touches or kanang if it glides through your jawline diri og sa imong cheekbone sad. So na kay ma-feel nga gamay nga pain pero carry ra gid kayo. Alright, so I am back a week after my first V-lift session, this time for my RF treatment, still with Miss Marielle over here. So the RF treatment is also part of Skin 911's non-invasive slimming treatments for the face, but what makes it different is that kung ang V-lift is primarily aimed to melt the fats on your lower face, the RF is done to tighten the skin around your jaw so that you can have a more firm jawline. And it is a bit more quicker compared to the V-lift session because the V-lift lasts for 40 minutes, right? So the RF is only done for 30 minutes on both sides of your face. So let's start. Just like the V-lift, the RF session starts with a facial scrub to clean your face. So, same process or dapat siya sa start, Miss? Yes, ma'am.
Then, Miss Mariel applied the RF cream on my skin. As you can see, the V-Lift session uses a different handle which glides on one side of your face for 10 minutes, on the other side of your face for another 10 minutes, and on your forehead and eye area for another 10 minutes. I did not feel any discomfort at all during the procedure, and in fact, the warmth from the handle was so relaxing, it made me take a power nap for a few minutes. After the RF session, clients are advised not to eat anything for at least 2 hours in order for the released fat to be burned off and not restored in the body. Washing the face, being under direct sunlight, and applying anything on the skin after the procedure is also discouraged. And I have finally finished my RF session, and here are my before and after photos. Tada! O, diba, anin ako na kumustorya para di na mo dako akong aping. So anyway, it would take at least 2 to 3 more V-Lift sessions for you to get the best results, and it would also be advisable if you accompany it with a healthy diet coupled with exercise. So when we return here at Girl Talk, we will finally get to know the CEO and founder of Skin 911 Facial and Slimming Center, Ms. Eleanor Velasco. Welcome back to Girl Talk, and finally we are with the CEO and founder of Skin 911, Miss Leia, to talk about this business and to share with us some skincare tips. Hi, Miss Leia. Welcome to the show. Good morning. And happy National Women's Month to you. To us. To us ladies. And at the same time, happy 15th birthday to Skin 911. 15 years na gyud. Ni, grabe. Diba? So, murag, paspas kay ang panahon, Miss Leia, no? Yes, wala ko nagdahom. Na maabot mi sa ingani. No? Oo. So, how did this whole business start? Kanang, asa man ka na point sa imong life nga naka-realize ka nga, hala, ganahan ko magsugod og negosyo and ganahan ko nga skincare. Nganong nahitabo man niya siya? Chika Himi. Actually, ako pod wala ako nag-expect no na maging bread and butter na ako nito ba, like sa kaninga business. But nagsugod ko as employee before sa Manila, then Of a after skincare that, company. Di ako nagkaroon og kanang murag hilig ba, murag ganahan ko ani. So akong gisadihan. So nag-eskwela ko for estheticians no, for 2 years in Manila. So after dito ko nag-start sa Manila. So in kanang help pod sa ako ang sister-in-law nga dermatologist, siya nagpa-eskwela na ako ani. So murag na-love na ko siya. Actually mahimo na siyang murag kung love mong good nimo, mas nindot, di ba, na maggoan ka ana. Kay mas matrabaho nimo siya or mapadako nimo siya in nindot nga for a long term ba, kay Yeah. love man nimo. But back then, katong estudyante pa ka, Miss Leia, were you able to foresee yourself in this kind of business and industry? Unsa man gyud ang tato imong first na pangandoy sa kinabuhi? Military. Really? Yes. So from military to beauty and wellness. Lako gid kayo siya og shift. Yes, Ganun ka nga mag-military, sundalo in specific. It's in the family. Mga sundalo mong good sila akong mga ninuno, mga Amerikano. Mga ninuno. So, tapos dito ko nagkahilig pagka sa 18 ako. So officer ka sa una? Yes, 18 officer. Okay. And then, giunsa man nimo pag-shift sa imong desire nga from wanting to be part of the military to being an entrepreneur specifically in the beauty industry? Kato, akong pagka sulod na ko, ganun naman to mag-work, no? So, nag-work ko as estheticians before sa Manila.
dito ko nagka-kuan ay ganahan ko ani marag dito na ko na marag I found my Calling ni mo. calling gawa ni akong gusto tapos kana bang nag-treatment ka sa client na nya makita nimo na unsa ang mahitabo like nindot ang outcome That's dito true. ko nagkaroon og interest ko ay kalami sa feeling kabo na jud ni So makita ni mo Miss Lay nga lahi ra ang glow sa tao before and after Yes, before the and after treatment, the no? treatment, Nga you oo. help improve somebody else's self-esteem and yes, oo. confidence. Kay kana ang kulang sa ako before tong high school ko, that's why I want to be in the military kay dili pa beauty ba like ano kay I struggle also mga acne pag high Sa school una. that's natural sa mga teenagers Yeah, no, na when we maagi go man through jud- the puberty yes, stage. yes maagi jud sa inana so mo na ang time nga barabag kanang ang imong self-confidence ba marag mag-low siya so mo na. So nganong Skin 911 man ang tawag sa imuhang business? Asa man ka nakakuha ani nga idea nga Skin 911? At least, 911 is for emergency, Yeah. right? Ganahan ko ka ng marag, we are aid ba for skincare. Munang mura siya calling for help no nga Yeah, if for ever help, oo. nga naa kay mga skincare issues, call Yes. 911, Skin 911. Skin 911. So unsa may pinaka for emergency needs. first skin nga services emergency nga needs. atong gi-offer back then? Actually, we started at services of diamond peel. And Way back facial. 2005, 2006 ba nag-start si Skin 911. But 2005, I don't want to kanang ang kununo but first na ko diri sa Cebu. That's the bagong services in Manila na ako ang Ikay first na nag-bring nga sa Cebu. The diamond peel. How did it become so popular nga? We have 26 20, branches. 26 branches, all but 40 awards, 40 plus awards Yes, na. 40 plus Wow, awards. Congratulations. Giunsa man siya from one clinic. Atong pinakauna nga clinic is in Banilad. Banilad. But not here sa Not BTC yet. BTC. It was in another building, right? So, Gamay ra. unsa man imong first nga mahinumduman sa imong first clients? Did you just rent out a small space nga kanang ginagmay pa hangtod nga word of mouth probably from your clients? How did it all start? Actually, nag-start ko as like, nag-rent. No, my friend owned a franchise also of spa. Nag-start ko dito like, iya kong gipahulam sa iyang space. Like from kay dili man kaay kusog ang nawala kay higa pamasay in the morning. So from 10 a.m. to 5 kay pag 6 o'clock na nagapamasay. So ako tulong niya ka better but So, naki-share ka? Oo, naki-share lang ko. Marag ana siya. Dayon, yun sa man siya Moto. pagkadako sa business, Miss Ling, nga naa kay mga franchisees. I met a good people no, to help me na mag-grow ang Skin 911. So, nag-transfer mi kay nag-close naman siya, nag-change. Wala siya nag-renew sa iyang franchisee ato. So, nibalhin mi for another 3 beds lang gihapon siya. Gamay lang because ang nakita na ko nga space is more ang kaya po na may rent that time. So, that's only 28 square meter. Yeah, back then, Miss Lay, hands-on gid kay ka sa mga clients. Ikaw di mangunay. Ako yun mangunay. Of facial. Oo. Hanggang sa naabot na ang time na di na ko nila pangitaon. Kaya I-train man ako Yeah. mga staff. So, na-pass on ako of the way how to, handle the clients na properly ba. Yeah, what That's, happened during the pandemic? How has the business been affected? Especially last year during the height of the pandemic katong nag-ECQ and businesses were shut down, and I would assume nga medyo challenging gyud sa imong industry because Yes. face to face gid ba personal di ba ka pwedeng online mo facial dapat mo siya na contact sa imong staff and the client. So unsa man ninyo ang pandemic story? Actually, to be honest, lisod. No? Because, mawala. Kuan man gud siya. Ang contact ba? Yeah. No? Ano lang, ang gibuhat lang namo is like, nag-wait lang gid mi kano sa pwede. No? Kay mao man ang ano na sa government nato. Amo lang gipaligon ang mga immune system namo no. So kana marag
pagka ko ano na kay marag sunod lang mi sa unsay kuan sa Protocols. protocols no para like safe ang amo Yeah. ang mga client pod and Yeah. may staff. So katong time na pagsugod na pwede na until actually until recent jud nga hatod sundo jud na mo ang mga staff. Nakakita kag naka-experience tag decrease of the clients, especially nga na uban nga paranoid gyud gihapon kaayo sa ilahang safety, kadi gyud gihapon sila ready pa nga mugawas and have close contact with other people. Yes. Did we see a decline in the number of customers? Naa, pero so far karon balik naman. Naghinay-hinay. Hinay na since December. So okay na mi maka-move forward na jud. Yeah. Pero dili pa gid siya same as katong Before. before na ako malupod ko sa mga staff ba nga dili sila ka-duty for the whole week ana. Kaya ako man sila Skeletal ang- skeletal lang yeah. na sila kay for safety ra gyapon no. Did you go through a period of na-depress ka because of sa mga panghitabo? Especially nga you're handling Anxiety, depression, that's natural. How did you cope with it over the past few months? Prayers. No. Kinahanglan gyud strong faith lang gyud. No, strong faith lang gyud kay. Night time gyud na we're just a human, di ba, no? Kanang mag-depression ka, anxiety ko, kay ba, unsaon kay. Para nako magud is like dili lang akong kaugalingon. Ko ako lang kaugalingon, akong una-unaon and my families. Kaya ra. But daghan ko mga tao nga gi-consider put no naa sa akong Kamot. palibot, sa akong company. So lisod siya. This pandemic man good is nasa nahitabo. Kinahanglan jud ka na strong faith and kanang gamiton jud mo ni heart. Kay kung dili nimo gamiton ang imong heart, kanang maka-decide ka na ay iyan na lang ni nako, mas mo focus ko sa akong family. Pero nasud ba na sa imong huna-huna? Even just for a short moment nga murag hindi na nako kaya. Yes, natural yun na makahuna-una ka but kani ang musti ingon yun Laban. laban Siya lang laban yun na. kaya unsay may tabo, di ba? Kay remember God can move mountain, di ba? So prayers lang. So, unsa lang ang imuhang message to all those who are watching this right now, Miss Leia, nga gustong magpagwapa, pero mahadlok sila nga basig kuan, di risky. Unsa lang gyud ang atong mga safety health protocols nga gipatuman sa clinic, sa atong mga staff, inigsod nila nga assured sila nga kuan, dili sila simba ko ma-infected with this nasty virus that's circulating. Yeah, kung unsay protocols nga gipatuman, no? Like kami gihapon diri we have our own protocols, but like kinahanglan ang among staff before mag-handle is mag-sanitize jud sila, then na sila PPE, then mag-gloves, bawat client, isa ka client ilis jud og gloves, no? Then kato like mag-mask jud, mag-face shield jud sila. So, na siya. So, mapod amo ang gusto sa client, igsulod diri ka na nakamas, Yeah. mag-alcohol jud. So, sanitize tanan para tapos ang amo ang mga bed, ilisan Inihan jud siya, siya, i-disinfect. ilisan jud siya, i-disinfect pod, Wala sila naglisod at first nga kinahanglan mag-mask, mag-face shield. Although sa mask, anad naman sila kay ever since wala pang Mag-mask pandemic, yun, yeah. ipa-mask jud na Yeah, sila, yeah. which is nagid Hygiene fine. man gyud, Yes. Na sila bayran pag makitan sila nga dili sila mag-mask. Before nga na jud, before wala pa. But the Face shield, face shield medyo challenging, no? Karon nga month, Miss Leia, since we are celebrating the triumphs of women, what is your business advice that you'd like to share to all those who are also aspiring entrepreneurs? Unsa man ang imong mga greatest takeaways sa 15 years of running Skin 911 nga ganahan nimong ipaambit sa uban? Starting a business is ang risk is na adyo na, no? So, kana lang, maging honest lang ta kung sa services, ihatag nimo sakto nga serbisyo,
Then kana the number one is na akong put in mind always, no, is dili ka dapat manapak gyud og tao. Like sa competitors or something ana kuan lang kuan sa make kanang unique nga imo jud mag-own imong name or imong kanang dili ka kinanglan nga mo copy ka sa lain. Like ana, oh sige studyhan nimo like ana, okay, but you need to make your own Number of brand and identity. Yeah. So na tapos like kinanglan tough ka. Discuss challenges is always naagid na siya, no. Ako for 15 years kung kalisod challenges tanan na giagian na nako, siguro that's the one na maging strong. So unsa man ang naitabo like ani pandemic. Would you say that this has been the greatest challenge so far, the pandemic, since he started 15 years ago? Yes, no, ang pandemic yun ang grabe. Yung matira-matibay yun, no? Kanang like may opinion po aning pandemic dili man bad tanan anay po. Yeah. Like sa ako kinanglan manggod like marag feeling nako marag pukaw ra pud sa ato Nag-wake up call. Wake up call, no, sa mga tanan tao. Yeah. Also sa ako in my personal experience about ani sa pandemic, abi nako kanang paanang ni ako kanang kaning nga business, no, like this is my bread and butter mango. Pero na-realize nako nga di ay kanang marabag kani nga ang gibuhat nako nga negosyo is dili lang for myself But for others. na para di ay sa tanan. Merkan. So, Nice dili kayo. ko ganahan mag-give up. Yeah. So you're not giving up not just for yourself, but for others Yes. who are also benefiting from this company. Yes, this company. Miss Lane, nindot kayo mo hang advice on business. When we return here at Girl Talk, ari na sa skincare. So sa mga skincare enthusiasts din ha, makaton tag mga do's and don'ts when it comes to skincare when we return here at Girl Talk. And we are back, and as promised, we will now be discussing skincare tips, of course, from our skin expert, Miss Leia. So, Miss Leia, usa sa mga problems karon nga gi-face sa kadaghanan is because of this pandemic, we have to always wear face masks. And usa gid ko sa biktima ani Miss Leia because back then, kung bugason gani ko, I always usually just have it on my T-zone, like Yeah, diri sa kan. T-zone, Kaya that's asa oily, mag-accumulate ang oil, right? Sa akong ilong, diri ra gid na siya. Karon kay naabot man siya sa akong cheeks and sa akong chin. And I would like to believe that this is mask because acne because of our masks. Unsa imong halang advice ani Miss Leia? How can we avoid this? And if ever magka-mask ni manganita, unsay angay buhaton? Actually, ang mask ni is depende, no, like namin sensitive to the skin. May uban nga okay ra sila sa disposable Nga, face mask. So, kinanglan kung disposable gani, one use ra jud siya. Nya after that, mag-uli ka sa balay, cleansing lang. That's mild soap, no. Then if ever washable ang imong mask, one use then Labhan jud mo dayon. siya. Oo. Di siya pwede nga Dili yun siya pwede nga ugma kay na sa reusable side A, side man, no? B. Oo, reusable. So, okay lang. So, nasingutan naman good na siya. Like, na ay abog na singot. So, that's the time na ma-irritate ang imong skin, magka-acne, no? Ana. Or kung naana kay acne, kay dili man yun ang manikayan, Yeah. so let's have treatment. And we also discussed over the break, Miss Lena, nga pangitaon nimo ang mask that best suits your skin Even because in my experience, no, I tried siguro daghan para makita jud ako asa ko mas Hiyang komportable. Kay let's embrace na ingani na jud. Always na jud ta mag-mask, no, just for our safety, no. So
mo na that's our kanang responsibility na mangita jud ta unsa ang asa ta dili. Yeah. Oo, kay maka-feel man gyud ka. No. Maka-feel ka na kani okay na ni sa ako. Like ako kapila gyud daghan jud ka. Ikaw lang, personally, unsa nga face mask ang nakauyon ka? ang KF94. KF94. So, sa Korea ka ng Korean na Brand. brand. okay, I was a friend recommended using the copper mask. Okay, lagi nagreklamo kung wala bugason ko sa mask. I tried the copper mask, but medyo mo promote medyo moisture so kung sington akong naong sa copper mask, especially kung humid siguro ang place nga imong adtuan. Yes. Mas Okay lang siguro sa kung aircon, naka-aircon ang place, no? For me, nag-try po ko, ana. Yeah, wala sa cake. Naiuban nga. Nakauyon, yes. Naiuban nakauyon. Oo, mo gana, lahi-lahi lang Sandy, yun. oo. Pangitaon jud nimo. Like, ikaw jud mismo sa imong self, maka-feel ka unsa nga mas angay sa imo nga makauyon ka ba? Okay. Parang oo. Pero generally, Miss Lay, unsa may angay buhaton if you have an acne? Because there are those nga bisag unsa ang ipahid, magpahid og toothpaste, ang uban, unsa pa na ilang pangbutang. And is it safe nga imong ipop ang imong No. imong acne? Kaya di ba manggigil man ka nga uy, ganan siya kumutangtang iyang kuan. Unsa may angay buhaton? Mas makasamot ba siya if imong hilabtan? Yes, kaya naaman proper ang pag sa pimples, like acne, samot na mga acne. Kinanglan man gud siya ma-dry sa before nimo siya kung tanggalon man gud nato para dili siya ma-accumulate, no? But kung dili pa siya hinog, kumbaga murag dili pa siya time to tanggalon ang kuan. Dili sa kay magka-scar jud ka. That's the time na di ba nagka-acne scars jud sila kay ginahilabtan. As much as possible gani dili jud imong buhok ipalayo jud na nimo. No. Oo, kay Ang hair di mo ma-irritate mo imong skin. Pero sa uban, Miss Lay, there are those nga kanabitang grabe gid ilang acne problems, usually hormonal Yes, siya, no? hormonal. But unsay mga tips lang nga para maka-avoid ta aning pimples? Like, what do we have to be reminded of? Tulog jud ka og sakto. Like 8 hours, no? Like drink jud ka og sakto pod nga tubig. Like 8 glasses or more than a day. Mas nindot gyud ang skin, no? Kung hydrated ka. Yes, kung hydrated ka. Kay kabantay ko, if for example, kanang magnakay mga gastrointestinal problems, yan, mag diarrhea ka, ma-dehydrate ka, lahi ang imuhang kuan. ma-dry manggod ka. So ako I'm 45, no? So, we have to celebrate our age. It shouldn't be something that we should be ashamed of because not everyone reaches 45 years old, diba? yes, oo. Kana, makaingon ko, Mga pila ka glasses of water a day, kinhanglan imnon para mo gwapa. karon ga water ko anong Water therapy. Practice na jud nako akong self na makainom ko og 2 liters a day. 2 or 3 liters a day. No, mo din ang secret Oo. sa imong kuan. Masindot siya. Kaya sa una dili kay tag-inom og tubig. Pero katong kuan panindot man di ay. No need So, na. So, sleep, 8 hours of sleep, 2 liters of water a day, unsa pa ang ina mo mahinumduman per di bugason. How about sa imong kinaon? Mo affect ba if hilig ka mo kaon og oily food? Depende. No, kaya may uban nga na oily food nga makanindot pod sa skin. Kanang if it is the healthy kind of Healthy, oil, no? yes, Like for healthy example, kind of oil. avocado Yes, rich, oo. good cholesterol man na siya, no? Ginahimugay ng must. Oo, kay nice man siya. That's a healthy kind of fat. Yeah, the healthy kind of fat. Unsa imuhang skincare routine, Miss Lay, nga gusto nimong i-share? Like, what are the first things that you do? Do you usually have a skincare routine in the morning? Kinahanglan sad ba before we go to sleep? Para syufata? Ako, mag-make sure good ko to have a mask in the evening. Unsa man ka? Unsa nga mask? Any. Mo ba? Dagan mo ang palit na mask. Kana mapalit na to sa kanang yes, Watsons. Kung sa kahiyak, no? Ako ang good is, nakuha na ko na nga tip sa ako ang master in Korea.
Na ako master sa skincare and Every night, good? every night. Wala no? If you have time lang. Pero kung ma-practice na mo siya, pangitaon na mo sa imong skin. Like, Yeah. Unsa may basic steps like important gid ba nga mag-toner ka, Yes, then moisturizer, sunblock, unsa man giangay na Cleansing. hinumduman? Cleansing No, first. oo. If ever like kapoy na sa gabi, kay dapat di nimo basahan yung eyes no kay para kay kung mabasa na magud siya di na ka dugay na ka noon makatulog. Naka kapoy na gid kaayo, then dugay ka sa computer, usual karon like sa mga BPOs na sa computer yun ang mga mata, like mga Grabe ang eye estudyante, strain. no, grabe kay sila kay online class ano. So, lang, toner. Toner Cleansing, first. at least naa kay pang makeup remover or toner nga pang cleansing. Kay even wala kay gibutang sa imong face. Good na oil, abog. So kung mag-oil atong skin, moagian sa abog, mabutang mo pilit manggod siya. Sa time na uban ma-break out. Ni musud sa imong pores. Yes, okay. So dapat i-cleansing it nimo before ka mag. Basta ka na lang. Then after, Moisturize. nganong kinahanglan mo siya ta mag-moisturize? Para di ka magka-wrinkles. So, dili pod ka dali magka-8. Makita nimo sa imong naong ba nga maedad na jud ka. Para batanon gihapon ta. 18 gihapon ang peg. Moisturize ang skin. Oo. Actually, kung dili ka ganahan og like cream type, you have a serum type na moisturizer also. Yeah. Ako mas prefer ko serum. Kay mas dali siya mo penetrate Sa imong skin. Or mo seep for through your me, pores. nami uban nga ganahan sila cream type. Ako mas ganahan ko, mas prefer ko serum type. So moisturizer and like whitening also. Kaya naman Okay. mga natural like vitamin C serum, Yeah. vitamin C and E, like we have Yeah, sunblock, Miss Lay. Why is it very important to apply sunblock even if you're only indoors? Yes, because like kana mga suga na No? sila oo. Na radiation, even sa tong cellphone. Yes, oo. Kinanglan light lang. That's everyday nga sunblock na pwede i-advise like 15 or 20 SPF. At least Oo, 15. 15 to 30, no. Kung more than naman ka anak maka-dry man siya. So kung like mga 90, 100 or 50, kana lang gid kung exposed ka sa init. Like mag-beach ka. Yeah. Ako I'm using 90 if na ako sa dagat. Batak lang kayo na. Yeah, ang most of the hinungdan sa dark spots, no? Mga age diha na magawas. Mao. No. They fail to put sunblock and also kanang dili proper ang paggamit sa like mga skincare. Like what you call this? Astringent. If you want to rejuvenate man good sa imong skin, okay ra man mo gamit ka ana, but dili siya pwede prolong. Ngano man. Naana siya time lang na pwede mo siya gamiton. Kay luoy kayo masunog, mong skin. masunog, no? Luoy kayo. Pwede ba ka magpainit if mag-astringent ka? Magpainit after, dili siya Init advisable. natural, maglabang, okay ra na siya. Pero kung mag-beach, dili. Dili. Siguro pwede, but gamit yung ka o taas-taas dyan yung SPF Sunblock. o sunblock dyan o kinanglan. Tell us about this new process called microneedling, Miss Lay, which I am also looking forward to try. Tanaw ko sa mga videos. One of the first impressions of people is that it's a bit scary because, di ba, magdugo mo mong now. So, unsan man siya? Anong padugon man nato? Anong samaran man ang face? What is the ultimate objective of Actually, this? dili na siya sa ingon sa samaran, no? Like microneedling, no? First layer naman na sa skin. If you want, like, tanggalon nimo ang marapod na siya nag-rejuvenate ka sa imong skin, no? Kay ang microneedling manggod is imo siyang ikuan para mabuhi ang imong collagen. Mag-regenerate imong collagen again, no? Mo stimulate balik o collagen production. So, mo na siya. Pero may naapagid mas nindot pa dyan na. So, unsa may effect after ana, Miss Lay? Diba, after the microneedling process, it's natural nga mamuwa ang imong face for a few days, right? And you're not allowed to put on makeup after.
Bawal. Bawal siya. For how long? 5 to 6 days. Oo, sunblock lang. Sunblock only. Uni, unsa may effect ana? Unsa may mawagtang mga dark spots? Dark spots, like imong acne scars, acne sa mga anak. Tapos, marag mo, like kung naasa yung mga, like, kuan na imong mga impurities imong skin, marag mo balik siya ba? If ever mo nindot ang imong skin. Makagamay sa siya sa pores. Yes. And then, before we have our interview kay kanang, we already tried the V-lift, di ba? The V-lift. And the, what do you call this? The RF. The RF. Oo, So, kani siya, it's one of your slimming procedures nga non-invasive and non-surgical, no? So, kami mga gitanan is non-invasive. Okay. Actually, ang invasive is practiced by the doctors. Yeah. Hindi na. Okay. So, kani siya, how many, mga pila ka sessions yun ang imuhang advice, Miss Leila? For example, ako ang case. Actually, if Nga, you want chubby the gid yan. kanang- Naturally, ako ang cheeks. Kung ganahan ka o ka ng, like, best result, at least 5 sessions. Oo. No? Ako, ang advice na ko is, like, dapat every 2 weeks ang interval. Sa But kung V-lift. dako jud imong kinanglan tanghalon. Okay. Like sa ako, like anak mga 3 sessions siya once a week. After that, every 2 weeks na. Okay. So, na-follow up pag gihapon. Yeah. After the 5 sessions, you need to come back like after 2 months, and after a month, 1 session na sad, another 2 months, na. Sige, Miss Leila. Before we end, what is your message to not just women but men and everyone nga gustong mo improve sa ilahang skin conditions and would also like to avail of your non-invasive slimming procedures? Why do you think lang nga important gid kaayo ang self-care, especially karong mga panahon na nga murag ubay-ubay gyud ang mga nakaagi og kalisod og depression, anxiety during these trying times karong pandemic? Kaya na, ako advice is, sa karon mong good, like, sa nahitabo, you need to go on self-love. No? Like sa Skin 911, dili man mahal ang among treatment. So, affordable siya. Friendly. Yeah. Oo. Friendly sa bulsa? Yes. Friendly sa bulsa. So, you can have at least once a month. Oo. Makakuan man gusto sa self na to. Once na kay dili man na permi nga trabaho or problema lang imo tanan imong una uno. So, kinahanglan tagaan po na to time atong kaugalingon. Yeah. Oo, kay maghigda ka dara for 1 hour. It's refreshing man good after. Yeah. We really deserve the love na self-love. atong mahatag sa atong kaugalingon. Sometimes imong self. Yeah. So, Thank you kaayo, Miss Leia. Thank you, And Pod. thank you so much to all of our viewers. We hope that you learned skincare tips and at the same time advice on how to run your own business from this episode. And again, happy National Women's Month to all the ladies, and always remember that self-care is very, very important because we should not give the world what is left of us, but we Yes. should give the world what is best of us. This has been Andrea Patania Matthew. Thank you for watching Girl Talk.